CITত ছেকেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পিউটিং আৰু টেকন'লজি কনফাৰেঞ্চ এটা ইয়াত আয়োজন কৰিছে। মই এই খবৰটো পাই পেলাই খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পাৰ্ট হ'বলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ, কাৰণ আজিৰ যিটো পৃথিৱীত আছে, এই পৃথিৱীটো টেকন'লজিয়ে আমাৰ পৃথিৱীখন টেক অভাৰ কৰিছে। আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ দ্য বেষ্ট অপৰচুনিটি যিটো পাইছোঁ আমি আজি, সেইটো আমি টেকন'লজিৰ কাৰণে পাইছোঁ। গতিকে এইখিনি সময়ত আমাৰ CITয়ে কোকৰাঝাৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো কনফাৰেঞ্চ ইয়াত আয়োজন কৰিছে, আৰু তাত মেইনলি কম্পিউটাৰ আৰু টেকন'লজিৰ ওপৰত যিটো আলোচনা কৰিছে, এইটো খুব ভাল হৈছে। আমাৰ সময়টো অলপ ট্ৰেনজিশ্যনেল পিৰিয়ড বুলি ধৰা হয়, কাৰণ আমি অলপ আগতে এটা পৰিৱেশ পাইছিলোঁ যে য'ত নেকি আমাৰ স্কুল, কলেজ, ইউনিভাৰ্চিটি, অফিচ, বেংক চব মেনুৱেলি চলি আছিলে, আৰু এতিয়া কি হ'ল, চব কম্পিউটাৰাইজ হৈ গ'ল। তো এইখিনি সময়ত আমাৰ হোল জেনেৰেশ্যন, আজিৰ সময়ৰ ৱৰ্ল্ডৰ জেনেৰেশ্যনে চবে কম্পিউটাৰটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব, টেকন'লজিটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব। যদিও সি স্কুল কলেজত কোনো টেকন'লজি পঢ়ি অহা নাই, তথাপিতো সি টেকন'লজিটো ইউজ কৰিব লাগিব। চ' সেইটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ আজিৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে। তো এনেকুৱা সময়ত আমাৰ CITত এই ইছ্যুজবিলাক ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ যিটো টুডে কনফাৰেঞ্চ লৈছে, এইটো খুব ভাল হৈছে, আৰু ইয়াত বহুতখিনি চলিউশ্যন ওলাই আহিব, মই সেইটো আশা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে ময়ো ইয়াত যেনেকৈ নহওক আহি পেলাই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। মই আশা কৰোঁ যে এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ CITৰ যি ফেকাল্টিজ, ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, ইয়াৰ গোটেই টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ আৰু মানুহবিলাকৰ যিটো আইডিয়া, এইটো যথেষ্ট আৰু অ'পেন হ'ব, আৰু বহুতখিনি চিন্তা কৰিবলৈ সুযোগ পাব। গতিকে মই অৰ্গেনাইজিং কমিটিৰ যিসকল আছে, মই তেখেতসকলক কংগ্ৰেচুলেট কৰিছোঁ। International Conference ICT-Con 2014, which is organized by our Department of Computer Science in India. This is a two-day international conference, and here we invited papers, and I feel proud to share with you all that we have received 100 papers from very reputed institutions including IIT, NITs, and then centrally funded technical institutes, central universities. So with this initiative, we have created a footprint across the nation, across our entire country, that people have come to know about CIT, what CIT is doing, and these conferences changes the perception, helps improving our ranking. So with that motive, we started this, and we involved more than 200 experts across the India who are associated with IITs, NITs, triple ITs. Many of the professors are in an advisory committee, and out of those 100 papers, only 37 papers have been selected, which are very quality papers. And then we started today this program. Today our inaugural session is going on. Our Honorable CM Shri Pramod Bora sir graced the occasion. Out of his busy schedule, he has many other pre-scheduled programs, but considering the initiative that we have taken, the footprint that it is going to create for not only for the CIT but also for the Bodoland Territorial Region, he graced the occasion. The Executive Director of IOCL, N.K. Barua sir, he graced the dais as our chief guest. Our distinguished guest, Sri Akhil Singh ji, who is the project head of NTPC Bogaigaon, he joined us today in the session. Professor Petia from Barcelona University, she joined us. So this is a very good conference which is initiated by our conference chair, Professor Dr. Pankaj Pratap Singh and Dr. Sitla Prasad, and our entire department, our entire faculty fraternity of the institute. They all supported. Our student volunteers, they all came together, and together we are doing this, and these events are very important. I mean, because we are a technical institute, the technology advancing every day in terms of AI, in terms of computing, in terms of data science, and this is the high time that we should come together, the industry people should come together, the leaders should come on the platform, the academicians should come on platform, and then we should do such kind of event where we discuss how this technology can help the society, how can we help meet the sustainable development goal. As our Honorable Prime Minister also has given a call, that Viksit Bharat call, Make in India call. So these are possible only when we do such events, when we discuss about it, when we empower our next generation with the required technical skills. Our Honorable CM of the Assam, with all his efforts, now we have a semiconductor industry in the Assam. It's a very proud moment for all of us. And already there is a parallel, very big program going on in IIT Guwahati.